ngaphi lapho khona ma umuntu esuke egcilazekile iminyaka eminingi kuye kufike lapha angaziboni khona ukufigcila abone sengathi into efanele nabantu abazama ukumkhulula kube ngalwa nabo abazonde asondele kakhulu kulabo abamcindezela ikhona into enjalo kwesinye isikhathi amanga umuntu esehambe nawo isikhathi eside kakhulu kwakhiwa izindlu phezu kwawo kwazalwa abantu phezu kwawo kwavela izizwe phezu kwawo into esabisayo ukuthi uwasusela umanga ngoba umbuzo uyufike eqala ukuthi manga besuswa namhlanje lamanga noma ngabe ayabonakala ukuthi impela manga lezi zinto zonke sezakhiwe phezu kwalo umhlabathi zizokwenziwa njalo sizoshona namhlanje manga be siqonda lento ukuthi